السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ددو. اليوم معنا أكلة اسمها Empe. Ana Noen Kapal selam Ranger ya syabab. Min Palembang. Yes. Oke, kita langsung saja makan empenya. يا جماعة يا جماعة شوف وين التفاعلات؟ ورونا التفاعلات. أيوة. لا تكون الفيديو كذا وتروح. اللايك لايك Share. ما انت مشترك في القناة يا اخي اشترك يا اخي ما انت خسران شيء. تعليقات ايوه اعطينا تعليق اكتب اي شيء خلينا ندردش وياك عادي ما يقول شيء اكتب اي شيء سبنا عادي لايك ونجوها في كل مكان Dislike juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. خلينا نبدا قبل ما جد بعدين يسبوني Oke, guys. قول بسم الله Bismillah. itu sausnya bikin ngiler, asam-asam pedas manis sepertinya. Kalau nibda. Ayo. Ayo. Yalah. Kapal selam. Kapal selam guys. Ada kapal selam. Awasa. Dalamnya ada telur isinya. Iya. Kuning telur ya. Iya. Lenjer. Ranger guys. Mantap. mantap Wah, kita coba ini. Oh ya, lenjer. Nah, ini kapal selamnya. Widih. Umar. Nih. kita coba satu-satu dulu guys. Oh iya, betul. Ini kok mantap. tuh Pakai acar ketimun, Ajib. acar ketimun. Oh, pakai timun ya. sama ini satu dulu. Gak ketinggalan sausnya, kuahnya. Jangan sampai ketinggalan ini guys. Mantap guys. Pas kalian lah. Lagi, gua minta kuahnya lagi. Kuahnya lagi. Kedua yang kuahnya. Lagi. Guys, tonete ini. Nih, Ahmad. Yalah, duluan. Bismillah. Enak tuh. تحب نفسك ما تحب له. Guys, Indonesia, Timur Tengah, dan dunia, silakan makan. Bismillah. Mari makan. Oke, mantap. Mana timunnya? Guys. Eza. Hah? Lagi? Oh, Oke, guys. lagi. Oke, nakaman. Lagi? Lagi. Sausnya mantap. Karena sedikit pedas ya, jangan langsung ya. Pedes ya? Kalian nibda. كله أكلة حار. Hard. Ya. Ikannya mantap. Mantap ya? Rasa ikannya mantap. Kita ambil sama Khadif. Ada ditakdim sama Krismu tanggiri. Tanggiri kan? Sendiri. Oh ya, di Timur Tengah ada makanan mirip-mirip gini, adonan ikan seperti ini dengan kuah-kuah agak asam. Enggak ada di Oh, nggak ada. Jangan langsung makan pakai nasi. لو تجون الاندونيسيا والله انصحكم انكم تجربوا هذا الامبيمبي والله رهيب. Pedasnya berasa banget ya. Bumbunya bukan pedas doang tapi berasa juga ya ininya ya. Berasa. Asamnya, ininya apa rempah-rempahnya. Khasnya berasa gitu. Di Bekasi serasa di Palembang guys. Wih guys, recommended. Enak tapi bikin lagi. Lagi, bener ya? Enak, asam, sumpah. Enak banget. حرارة خليه يفتح النفس. Ya pokoknya kalau mau pesan ada kontaknya guys di bawah guys. Pokoknya kalian bisa hubungi pemiliknya langsung guys. Pokoknya the best rasanya, nggak bakalan kecewa. Ini empek-empek nggak bisa pakai ikan yang lain ya mas? Mungkin ada beberapa adonan pakai ikan lain ya. Oh bukan yang tenggiri, yang lain.
Tapi khasnya ya di kantong gini. Dan yang punya pengalaman tentang sejarah MPP, tolong kasih info kepada kami di komen ya guys. تاني يا حبايب تاني. Wih, mantap. Nambah, Mantap. nambah. Doyan apa lapar? لو هيك ملافة. Ayo saudaraku dari Palembang, jangan ragu-ragu promosikan makanan Indonesia pempek ke seluruh dunia. Luar biasa Indonesia, mantap dan juara. Khususnya buat Timur Tengah supaya mereka bisa ngerasain makanan Palembang guys. Perkenalkan makanan Palembang ke Timur Tengah guys. Sebarluaskan guys video ini guys. Ya gak guys. Gak guys. Enak ya lidahnya kalian ya? Oh cocok. Lidah kita cocok. Alhamdulillah. احنا ما نسلم الهم. وين مكانها؟ Mantu. Nggak coba. Makanan kita dari awal sampai sekarang pedesnya terus ya. mantap. Ya itulah Indonesia, Nggak pedas. Kalau makan makanan nggak pedas bukan di Indonesia berarti. bukan Indonesia. Nambah lagi guys. Oh, pasti. Sorry. Ayo duluan. Ayo sama duluan. وبصير. Habis masih kurang kayaknya nih. Don, ayo. Masya Allah. Hei, Hah? Masya Allah. Kita Mana berdua. mau nambah lagi nih. Ya udah ini berdua. Gila lo. Ya. Mana itu kapal api? Apa kapal apa itu? Kopi, kapal selam. Sini. suka dia. Oh, Oh, keren. Jadi tadi. Wah. Harus kita berbagi kenikmatan, guys. Deh, ini. Ya, tolong, Jangan tolong. lupa. Jauh. Oh. Terima kasih. Lagi. Udah. Oh. بس اللي داخله بيض هو قلت يسك. Ini juga ya. حتى البيض اكثر. بالبيض أكتر. Ada banyak macam yang pempek, tapi yang favorit itu ini the best dua-duanya men. Asli guys, the best banget ini favorit. Ada juga loh yang unik dari kota Palembang. Apa lagi tuh? Soal duren. Mereka makan duren pakai nasi. Bener nggak? Oh, Wah, pakai nasi. Ya, ada Wah. pernah nyobain makan enak. duren pakai nasi, diajak kawan. Mantap. Awalnya sih aneh ya, tapi Iya, aneh pasti. unik tapi keren juga enaknya itu. Indahnya Indonesia luar biasa, banyak budaya. next kita coba guys. Yang setuju komen di bawah. Muhammad cepet banget, luar biasa. Muhammad lapar banget sih. Itu puasa berapa hari sekarang? Minggu dia. Empuk tapi empuk, asli empuk. Lu pernah makan yang namanya empempe empuk? Gua rasa belum pernah. Ini empempeknya empuk banget, asli empuk. Gurih, ikannya berasa, sambalnya berasa. Beh, pokoknya the best banget, asli the best. Dan gak ketinggalan, crispy. Iya. Crispy di luar, empuk di dalam. Crisp juice. Ngasih. Ama طالع فينا بس ها. Yuk, bikin Muhammad ngiler yuk. Mat, mat. Nggak bisa menikmati dia. Melek guys. Itu udah habis banyak banget ya. Oh, yang ngantuk makan itu pempek biar melek guys. Melelelelek guys.
وللنهاية هذه الحلقة إذا عجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتابعوا الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي جاية. آخر كلام. سلام.